Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Betty, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapa anabalo ti inami, ket tapno maitid na dagiti kasapulan mi nga agkabsat, nagdesisyon daytoy nga agabroad. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Betty. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay nga itakalaang anagawid, Manong JR. At dain naramid medyo pagadalan. O anya, nakaluto ka din iti kananta. Inapoy laang. Mang prito tanto laangan iti itlog inton madamdama. Ay, awan kayam. Nakasaritam ka din ni Uncle Dario no daing pawit ni nanang a kwarta. Napanak iti balay da uncle itay. Kat awan ka nupay, Manong. Ni, apay ngay. Naibusan ti allowance ko. Awan pa'y matimpawit na. Jakman amo ka ni Nanang. Awan ka di text na kan ka. Awan nga, Rod. Di nantupay replyan dagiti text ko kankwana. Nakalipat sa motin daya tao. Daita nga, Rod, Manong. Amo namat, nga isulaang tinamnamaan ta amang tad ka dagiti masapsapol ta. Naimbag man ta nakalagip kayo, pay. Ha? Apay nga italang ngay mawag kayo. Pasensya ka na, anak ko. Nagadungamin ti pakakumkumikumak ditoy. Ado ti pakakumikuman yo dita? Uno, adamatan sa bali yo dita. Saan apod no dayta, anak ko? Nagabrudak tapno maipaay ko dagiti masapsapol yo kinimanong mo. Saan atapno agbiro kak iti asawa? Apay nga rod nga awan pay na ipaw iti a kwarta. Amuyo ka di, makalawasan nga itlog ti si dami ka ni Manong JR. Naimbag kayo ata dalat na itlog. Siyak ngay ditoy. Kat, kaano kayo nga makapawit? Inton bigat. Ala, say-saya atin nyo ti panagadalyo dita, ah. Iti kasta at damalpasyo. Urayan mi ti pawit yo. Naynayunan yo kuma, takasapulan mi ka ni Manong ti kwarta. Adaak, Uncle Dario. Agkapi ka pa, kaanakan. Tadamot kamo ti ditay, sun ati kapim. Saan akapi ti gagarak, Uncle? Umay ko lang alaan ti kwarta nga impawit ni Nanang. Aywan. Iso ti ginagara ki di sentro itay. Mabitlaan ha. Manuti impawit na aya, Uncle? 20,000 kaanakan. Pagbingayan nyo kano kani manong mo. Agyaman ak, Uncle. Kita nyo ha. Sana tila pangigasgastusan nyo kani manong mo. Di yung gastusan ti kwarta ang nagrigatan ti inayaw karag ti awan kas-iskan na abanag. Wan, amumi dayta, Uncle. Saan ang masapul nga ulit-ulitan niyo? Mabit man lang, Betty. Oh, apay ka di, Uncle. Adalamapan ko gatangan. Asino di lalaki nga inkuyog mo iji palayo? Lalaki? Nakanumot inkuyog mo kung nadagiti karo bayo. Sigun kadakwana ket natayag anak ko tong. Ah, ni Ramil dayjay, Uncle. Ramil? Awan mat siguro ti dakas na, tanobyok mat ni Ramil. Hanggang ubing kayo pa'y. Narigat ti mailawan ka anakan. Amumi ti limitasyon mi anya. Ay pangaasim ha. Di ka mang paspastra kiti kumpurme iti balayaw. Di nakpagdanagan, Uncle. Taamok ti araramidat. Panyan tulangan ti ibagan ni nanang yung kanyak. No bilang ta mailawan kayo. Ang mga no panunutan na binaybayan kayo ka ni manong mo. Iti ibagam, Betty. Api na umaynak dito balayo. Agdadagsanak, Ramil. Anya? Agdadagsanak, kunak. Anya ti aramidan ta. Sigurado ka kadi masikog ka? One. Kita ti result ti pregnancy test ko. Amangan mat, no adam amom. Ay, jak kayat, Ramil.
Amang ano isupay ti pa kay sagmakak. Sana nasaya at day tapang panunutam. No kasta ti kunam, di saan. Kabalan tamat siguro at akdaran. Adamot balay apag naudan ta no bilang. Sa bagay kan may sa. At day di abroad ni nanang mo. At damat ipaw-pawit na akwarta. Agpudno ka man kanyak, Betty. Anya ti kayat yung ay pudnok, uncle. Pudno ka di ti sayang gusang amasikog ka. Ha? Sino ti nakadamagan niyo, uncle? Sana napatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat no pudno tinaidanon kanyak. Kuha, uncle. Pudno ka day, amasikog ka. Wan, uncle. Asino tinakasikugan ka? Dayjay Aramel? Wan, uncle. O na, daytan ti bagbagakan ka ini. Anyang iti ibagatayo ka ni nanang yaw no agawid. Kano nga agawid ni nanang? Agbakasyon inton umay abulan. Hoy na, jak amot ti aramida kada kayong agkabsat. No dantumat may ibaga kat diyo ipangpangag. Oh, anya nga ita. Nailawan kayo lakad nga ron. Anya tinaramid mo, Betty? Uray agungat kayo, nanang. Tanalpasan. Si Kamot JR. Apay adi mo binantayan ti kapsat mo. Awan amok dita. Iso adi nag-irama na sermonan nanang. Sikat inauna. Apay. Siyak ayatin ang ibaga nga agpasikog ni Betty iti day Aramil. Saan mo't? Kasanun ti panagadal ita ni Betty. Agikata ko, nanang. Anya? Agdan na kamin ka ni Ramil. Isumat lang agdadagsan akon. Uray siyak nanang. Agi katak matan. Una yan ti kasta nagbanagan yung agkapsat. Ado ti arapap ko para kada kayo iso ang nagabrudak. Diyak kaya't ama pasaran nyo ti ado arigat na nagdalanag. Anya, mangmangagdak ka de, ha? Diyak amun anya tinagkurangak kadagiti anak ko, manong. Di mo pabasulan ti bagay, mading ko. Nag-abroad ka, tapno maitid mo na iti kasapulan da. Urisak mo, sana ka nagkurang ng bagbaga ka nakwada. Kasjay latamat tinapasamak. Kasano pa'y ita, manong? Saan pa'y analpas ti kontratak? Awan pa'y urnong ko. Natangken ngamin ti ulo da. Anya ti rumbang aramidak. Ti kayat ni Betty. Agdinadan kin ni Ramil. Kabailan mi ti bagi mi, nanang. Uncle Dario. Mangipawit kay lang iti kwarta. Iti kasta adagastusan mi. Saan kumakasta ti panagsasaom iti inam ka anakan? Pudno matibagbagak, uncle. Di yun panggapan alapdan ti relasyon mi ka ni Ramil. Tauraan niya pa ti aramida niyo. Ituloy mi ti ayan ayat mi. Naibusan ti abasto tayo, Betty. Di gumatang manan. Awan nga rodan igatang tayo. Awan ka di pa impawit ni nanang mo. Ni nanang ti umawawag. Agulimak ka, takasaritak pa'y ti inak. Ibagam, nga agipawit iti kwarta. Hello, nanang. Kumusta kayo dita Pilipinas? Awanan may saang mi, nanang. Anya? Nalipatan yumat nga minan tinagipawit. Awanan ti kanan mi ditoy. Ni manong mo JR nga eh. Awan ni manong JR ditoy, nanang. Ada iti ayan tinobya na. Manmanumatan nga gawawid. No kasta. Nagdanadamatan itinobya na. Awan matdakas na. No mga sawa matan. Anya? Mangipawit kay man kit diti kwarta, nanang.
Kas na ko nakitayan, awanan isa ang mi ditoy. Di mi kayat ti matay iti bisin, nanang. Kwentaam ti utang mi, tagbayad ako, Nana Alicia. Ay, simbang putan ti impaw it ni nanang mo. Mano ti utang mi ay tagbayad akon. Nagasat kalaunay balasang ko. Nagasat? Tauray adan pamilyayo. Adalat ta ipaw it ni nanang yo para kada kayo. Rumbang laang, taanak da kami mat, Nana. Saan nga amin nga ina, kat kasta ti kapanunutan da. Iso akitaan nyo. Di kay agbalin nga abusado. Iti kasta, makaurnong mati inayo para iti bagina. Agtrabaho kayo man. Anya? Saan atong palbyag kat napig sa ti inayo nga agtrabaho, balasang ko. Sursurwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Ta desisyon nyo mat tinakiasawa anasapa. Di mo mat imbagbaga nga agawid ka itamanong. Agsubliak matla, Dagos. Umay ko lang alaan ti bingay ko iti kwartang impawit ni nanang kan ka. Okay. Mabit lang, taitid ko tibingay mo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Ni, apaya 5,000 laan. di ka pa'y agyaman, tadabingay mo. Ngam apaya tayo ito'y laang. Kat no 20,000 ka no mati impawit ni nanang kan ka. Di bali tawan pa'y matputot mo. Awan pa'y ngam kasapulan mi matlaon na iti kwarta ita. Utang ko pa'y laang ti 5,000. Bayadak tukan ka, no adamanan ipawit ni nanang. Pakitagtaggadan ni Ramil ita, Betty. Awan pa'y uncle. Anya? Awan pa'y trabaho na? Di na kano kayat ti makitagad, uncle. Awan mat ngamin mayat apakitagadan dito'y lugar tayo. Anya nga Roger aramiden na iti palayong ay? Awan maturog latan. Makitaggad kay mat ngamin. Iti kasta, anda ingatang yo kanag iti masapsapol yo. Saan ka na tala agur-uray ti ipawit ni nanang yo ti aramiden yung agasawa? Kontrolan nyo mati boses yo Kitkitaan nyo nga do ti lumablabas. Makasidsida kiti karnit baboy. Awanan kwarta tayo. Umutang ka pa lang ay ti istor ni Nana Alicia. Kasano no saan ngagpautang? Ibaga mabayadan tayo, no adda ipawit ni nanang mo. Good payer tayo mata. Anya kay ti ikarek, kat nabayag matan nga awan impaw-paw it ni nanang. Agipaw ito day jay. Igulpinan to siguro. Ipadas ko ti mapan, no ikanak. Di bale tagbayad tamat. Santa nga itarayan ti utang ta? Sigapay nga rod ti mga awir iti putot mo. Tamapanak iti ayan ni Nana Alicia. Naimbag amalim yun, Nana Alicia. Mabalin ka dito. Unaan kan, balasang ko. No imay ka tapno umutang manan, awanan ti maipautang ko, Betty. May sakilo laang mat akarnit baboy, Nana. Kas na ko nakitayan, awan ti maipautang ko. At idugan ti listaan nyo dito istor ko. Bayadan min tumatlaang, Nana. Kasano ko maamakabayad kayo? Kat agpada kayo matkan nila kay mo asadhon. Adamat ipawpawit ni Nana. Pasensya kayon. Ngam sa anak pa'y lang nga agpautang ita. Agyamanak tayo mawag kayo, Nanang. Imawag akta kayat kayo akumustaan. Natanglaangan ti sidsidami dito'y, Nanang. Kwarta manan, Kaano pa idi na udya nagpawit kayo? kwarta manan.
Di yu pa'y saludsudan no kumusta matan di kasasaad ko dito eh. Anya, Manu atawanan ngagtarab-trabaho ak dito abroad. Ngam aging gayta, awan pa'y urnong ko. Gapu kada kayo, Betty. Gapu kada kayo kinimanong mo. syempre, anak da kami nanang, rumbang laang at tulungan da kami. Saan kayo matan nga ubing? Kabailan yun ti makitagad para iti bukod yu abagi. Pagkitagadan mi ko manubilang, saan kami mat a professional nanang? Saan kay anak katurpos? Ngamin, inunayo tinakiasawa ken ng asawa. Ket ita, panawan matan tapno tumakder kayo iti bukod yu asaka. Kasla saan kay nga ina iti kasta pa nagsasauyo kanyak. Awan pa'y sirserbiyo. No kastamat laang, nasaysayatan nga i-block kayo. Agsapol kan iti pakitagadam, Ramil. Apay pailaang. At damat ni nanang mo nga agipawit iti kwarta. Awanan. In-block kon. Anya? Apay mat. Saan tayo anam-nama na mangipawit pa'y dayjay? Managing bubukod nga ina. Anya? Para makita no asino ti mga sikasuken ko na inton sana na makatrabaho. Anya nga min ayat imbaga na kan ka. Sinermonan nakmanan Saan lang nga ita ti aldaw kunak tuman. Imawawag ka din ni nanang kan ka, Betty? Sana ka makontak ni nanang time black kon. Ha? Kaano ba? E di na palabas sa bulan, manong. Apay ngayon black mo? Wen tasirmon ti mangmangag ko tunggal umawag. Si Kangay, di nakasirsirmunan aya? Agpada talaga ayam. Sinermunan nakmat. Iso ngayon black ko mat Agraman Facebook. Iti hasta. Saan nak makontak? Ganaban na managing bubukod tumat. Nagawid gaya man ni nanang. Wen, nagpasyar ka nung iti ayan da Uncle Dario iti na minsan. Apay, saan nagawid dito balay? Awan mo ta nagpakpakita kada kami. Kat no makabulan nan kano dito Adab-abangan na nga storage sentro. Aya? Wen, 5 basak ijay idi na minsan. Ngam saan nakmata kinasarita ni nanang. Nasakit siguro tinakam na idiimblak ta. Ay, anya nga tati aramiden tamanong. Tinasayaat. Ipadas mo ti mapan iti na ading kao. Itugot mo ti apo na. Bareng maay ayo ti riknana. Kat mapakawan data. Adamat gayam istoryo dito'y sentro, nanang. Ne, si kamat gayam day ta, Betty. Nadamag ko nga da istoryo dito'y, iso nga imayak. Kumusta kayon? Kaasi ti apo, nasaya at aklat tamat. Nasaya at ano kasta, nanang? Adda ka di masapul mo. Awan matkit di. Kayat kayo laang makita. Nilakay mo ngay. Ada trabaho na itan, nanang. Mabit lang tamangirwarak iti tasa. Agkapita pay. Apay akas jay, angkal. Diyan niya kaanakan. Kaslada yumat ng tirik na ni nanang kada kami kanimanong JR. Nasakit tinagam na kada kayo. Ha? No apay mo't ngamin nga in black yu ide. Amuyo ka de ang nagsangsangit dito'y balay idinagawid. Ado ti arapaap na kada kayo, ngam napaay kanulaang. Imbaga na day ta, angkal. Wan, na kayong tumat ngamin kanimanong mo. Awan dengdenggen nyo asaw. Saan kay pala anakalpas iti panagadal yo, ngam nakiasawa kayo kit den.
Mano atawan a sinuportaran na kayo nga uray adnan asawa yaw. Ba nagapagyamyamanan mi launay kaninana ang uncle. Iso nga anusan nyo ti inayaw. Ta grabe nga stress ti impaiyo kan kwa na. Ay aywan yaw. Ipanagnak yaw kan kwa na nagbalbaliw kayon. Baring maagasan ti sakit tinakam na. Gapu iti kamali a desisyon mi iti kabsat ko, mariknak nga adayo tirik na ni nanang kada kami. No kasta amakitkita na dagiti apuna, ket maya ti isem na. Ngem no da kami kanimanong ko ti kasangsango na, saan a makaisem. Di mi met mababalaw ni nanang, gaputa amumi ada kami tinagbidot. No pay kasta, mangnamnama kami latta, adumteng ti aldaw nga agsubli ti sigod, alinangan mi asa nga pamilya. Alakastan kat agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Betty. Agyamanak iti da iti pakasarita ang pagayam Betty. Ala, anusan nyo ti pannakilangan ti inayo kada kayo. Taan niya nga rod, kat pinaayo iti arapaap na kada kayo. Kat ala, pakitaan nyo iti nasayaat, tadumteng tumatlaang ti kanito, asumayaat to, ti pannakilangan na kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Betty. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Mark Molag. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.